Alafu wale wanaume wanaanza kumhesabia. Huyu ni kizee. Bibi kizee hapo. Huyu wakati wake umeshanuna. Au unakutana alikuwa anakataa. Anasema okay, imekula kwake. Sasa unakutana sasa hivi. Kwa maana huwezi kusema miaka na nini ukisema miaka yako, unakutana kama watoto wadogo, unakutana msichana na miaka 15, unadhani binti wa miaka 18, 19. So unaweza kusema na miaka 30, miaka 40, wanaona huyu there's something wrong. Unisho kitu umukobwa ntarondera nivyo ariko hari kuntu umukobwa ashobora kwigira ready kugira ngo uri kwa kwigira ready ni haja none ni mtu bana ko dressing up tulabe tuli ready I know it. Unatengeneza pengine useme uongo kwa nini mwambie uongo mtu ambaye anakuja kukuchumbia na atakuoa? No maana ngoja nikwambie, na ndio maana Mungu kwenye zile amri za 10 aliiweka yeye, mwalijua watu tupita tushinda. Relationship jewe ukwanza wavuze sinda supporting cause bigaruka hahandi wainjiye muri serious relationship utegerezwa kugurukira uwo muri kumwe. Lakini kama ni yule anaropoka tu anasema huyu mtu sina lengo lolote la kuwa naye, usifunguke. Na tena utaviona wapi? Kupitia kwenye mahusiano, jinsi mnaongea ndio jinsi utajua kama huyu mtu kweli yuko serious au haiko serious. Kwa hiyo kimbia kama unamuona ameshaharibika ndugu yangu. Sasa wewe kama sasa mimi si kwa guest. Ulimwengu sasa umeshaharibika. Ulimwengu umeshaharibika lazima. Zanzu nziza twahora twumva ngo zubatswe i Burayi, Amerika na Dubai yabonetse mu gisagara ca Bujumbura. Mizo do passage winjiye mu mengo ni muri ya paradise ivugwa. Ibaze nawe inzi kimoto bushasha ifise piscine iri hejuru muri etage ya 2 na jardin y'agakura. Aho rero uhica igisagara ca Bujumbura cyose ukibona uku. Tutavuze ko hagirira n'imanza zitandukanye. Ibiri ndani byo birahabura. Sarumenga ni bwami amakaro yonyene wibonamwe kujya ko mu kirore mu byumba harahebuje ntabyo kunigana n'imisegetera. Hari imiti yo ku rwego rwo hejuru yirukana imibu n'uri hukomoka dushe zayo zirayobeye. Ushaka koga amazi akanye nk'ibarafu, ushaka marke nkamwe wocucumba nk'ubugari nakuma gusufyonda. Aho rero kwizine yaho nirurangiza kwiziniyereza gatangaza. Igifrigo kiriyo n'amahero rusakumba, imashine zikora amaji, ifuru zotsa imikate y'ubwoko bwose, ikitavuzwe n'ukotsa inyama naho shire kuguru kw'imvubu ko kwirayo n'ibindi byinshi bigezweho agahebuza. Iyo nzu hanze yaho hacungewe n'amakamera de surveillance ayobeye n'akanyegeri kegeye clotire bakadoma bugica. Nta citwazo ngo wabuze Maison de Passage iri ku rwego mpuzamakungu ahantu hatekanye mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nayo iri muri quartier Gihosha haruguru ya Paroisse Katolika Monsiyo Gikungu kwibarabara bita Avenue Alarme rigira kabiri kuri duga rijaho bita kwa Ntiba. Turabaramukije bakunzi namwe mwese mukurikirana ibiganiro bisha kuri urubuga rwacu, urubuga rwa Story Room TV. Ndikumwe n'abakobwa hano. Ibintu ntibyoroshe. Barasetsa, baravuga, barasubira kandi rero kurya nyene ko muvuga. Kurya ko mwamye muvuga mundenze urwamo. Abari kumuvuga no kwikamera. Sivyo? Hari benshi bashaka kwikamera bakasha bumva isoni, ibintu bigasha bikomera. Turi kumwe na Flora muramumenyereye akunda gutisha ibiganiro bye kuri urubuga rwacu rwa Story Room TV, ibiganiro byiwe bya Flora Tips, Flora Life Tips, kandi ni byiza kandi abantu benshi bamaze kubikunda no kubyishimira. Ni byiza cyane, biraryoshe biranezereye. Ariko nijyambire tumwakiriye nk'umutumire
ariko hari ikiganiro giteguwe ciwiwe azotubwira neza bijya binatubwira ngo life tips atubwira aho yabivanye uwamutumye kubivuga icamwe inspirinze kubivuga ibintu nk'ivyo ariko no munsi yatuzaniye umutumigwa yitwa nde yitwa Loveness ariko no Loveness avuga ikirundi gikeyi ashaka mu Kiswahili na Kongereza it's okay tuva muri East Africa benshi bakwirikana ibiganiro Kiswahili barakizi nta kibazo nta kimwe ntaco bitwaye Flora karibu kuri The Story Room TV kandi murakoze cyane karibu nawe Loveness murakoze murakoze Gutero murakomeye yego turakomeye kweri turi bimeze neza biri bon turashima Imana turashima Uwiteka okay so hari ibintu bitanu abahanga bemera ko abakobwa mwebwe abakobwa mukunda kutavugisha ukuri mukunda kubesha ibyo bintu rero nivyo dukeneye turaba rero mwabakobwa Loveness bite rero ni sawa karibu kuri The Story Room TV urakoze urakoze okay hari ibintu ro bitanu mbene bitanu gusenga nyirayo bari bitanu ariko ni bitanu canke bitandatu abakobwa ngo bakunda kubesha turakoresha Kirundi tukatumia hata Kiswahili kwa sababu Pendo haongei vizuri Kirundi labda ukichanganya na Kiswahili no problem hata English no problem okay ikintu cha mbere abakobwa ntibakunda kuvugisha ukuri ku myaka yabo listen to me which means abakobwa bakiri under age bajya bana 15 16 umwaje imyaka yiwe akubwira ngo am turning 17 urumva mukabo arashari 15 cyangwa arashari 16 mugabo ujari 25 nawe imyaka yiwe atangura kugimanura tangura nigeze kubona ukoze birthday akamara birthday zitatu zose agumavuga ngo am 20 kubera iki foro kubera ko abakobwa batavugisha imyaka icambere hariho bituma byinshi ariko je ndavuga ivyonzo okay icambere hariho nk'akarorero nkuko wabivuze hariho ababa bari 20 something abatarashaka urumva atarashakwa ntashaka abatarashakwa so nkuwo rero kubera zi ageze mu bigero byo kubaka canke byo gushakwa akaba atarashakwa ntabagomba bamutwenge mu bagenzi biwe so nico gituma cyayishira hasi bajya nabo bari hasi bakagomba kwishira hejuru baba bageze muri bya bindi twitubwa adolescence so urumva abo rero birabagora kubera barinze bavuga ati turi under age abahungu bose bacha biruka bose wanakimbia ndo maana wanasema eti tuko up wanataka kujitia juu na wakati wangali chini cyo tubabesha abahungu ivyo nzi kubwanje byo menya umukobwa ananyegeza imyaka anaficha miaka kwa sababu kwa vitu vitatu cha kwanza unajua kama kacha ya Afrika walio wengi kama zamani mabibi zetu walikuwa wanaolewa bado mapema lakini kwa wakati huu ni mimi ongezeka yani ni mtu unajitakia mwenyewe unaolewa una miaka mingapi unaweza kusema kwa mfano mimi kwa sababu nadhani ni mazingira ambayo tulikulia sio mwanamke unatangaza miaka maana unakutana watu wanakuhesabia kwa mfano huna ile bahati kuna wengine nyota za hazingai utapata waume hata ni mingi hawasemi kama yuko 20 anaweza kukwambia kwa sababu lakini akiwa 27 my dear anaanza kuogopa kuongea kwa sababu like inatokana unaweza kukutana kama na miaka kama hiyo 27 au 26 unakutana hajapata boyfriend au hajapata mchumba hajafanyeje alafu wale wanaume wanaanza kumhesabia huyu ni kizee bibi kizee hapo huyu wakati wake umeshanuna au unakutana alikuwa wakati anasema okay imekula kwake sasa unakutana sasa hivi kwa maana huwezi kusema miaka na nini ukisema miaka yako unakutana kama watoto wadogo unakutana msichana na miaka 15 unadhani binti wa miaka 18 19 so unaweza kusema na miaka 30 miaka 40 wanaona huyu
there's something wrong. So sio easy kusema miaka. Tumeelewa, tuendelea na wewe Pendo. Kitu kingine cha pili. Unaona? Watu sasa ninyi wasichana. Hamsemeshi ukweli. Kuhusu ni nini chanzo cha kuachana na yule boyfriend. Pendo utaanza. Hasa tatizo ikiwa ni wewe. Hutamwambia mtu yeyote kwamba jamani mimi ndo nimekuwa chanzo ili mahusiano yetu yavunjike, yaweze kuvunjika. Kwa nini hamkubali kwamba mimi ndio chanzo? Sasa ninyi wasichana. Afu ukiangalia huko kwenye kamera ili watu wakuje vizuri. Kwa mimi ninachoelewa kwa sababu ndo tukatoka kwenye watoto nimekuwa. Niko 21. Ndio Ndio 25 utatuambia. Wataanza kunihesabia miaka sasa. Kwa mimi ninachoelewa mara nyingi unakutana hata mwizi ukimkamata hada kubali kama amekiiba ni fujo au ni ngumi. Sasa unakutana unaweza kujua huyu mtu hauwezi kusema ukweli kwa sababu unajua huyu mtu atanielewaje. Uko unauma siku zote. Unaweza kusema nikimwambia ukweli kama ndio chanzo cha mahusiano kuvunjika atanichukuliaje? Mimi nisema ukweli. Huyo ni boyfriend ambaye kama mwingine anakuja unasema anakuambia hivi kama wewe ulikuwa na yule ex wako mmeachanaje? Imekuwa kwaje mpaka mnaachana? Sasa nikimwambia ukweli atatimua na yata atakula kona. Nani nikiadi kwa watu wanasema uongo. Why not? Unatengeneza pengine. Useme uongo. Kwa nini mwambie uongo mtu ambaye anakuja kukuchumbia na atakuoa? No maana ngoja nikwambie, na ndio maana Mungu kwenye zile amri za 10 aliiweka yeye, mwalijua watu tupita tushinda. Watu ndio maana unajua ukisema ukweli mtu mara nyingi watu sasa hivi wanakubali uongo kuliko ukweli. So ndio maana hata Mungu alisema kwenye zile amri 10 usimshuhudie jirani yako nini. Hapo siku support kwa sababu ukiingia kwenye mahusiano kama unajua kweli ni mahusiano ya relationship sio vizuri kubidi relationship inahusu kwenye uongo tu. Inabidi ufunguke umwambie kama tuambia kabisa. Ufunguke kama ni wewe wako jinsi ulivyo. Kweli mimi hilo nakubali wakupende jinsi alivyo, lakini unaanza kumwambia sio kwa mfano tumekutana leo naanza kukufungukia vyote mimi nimeachana na huyu kisa hiki na hiki kimetokana hiki na hiki ndio siku ya kwanza tumekutana. Na huyo mtu hawezi kukuja na kwambia niambie kwa nini ngoja kwanza subiri unachukua muda. Wengine mnaanza kama urafiki katika ule rafiki ambao mnakuwa mnaongea unamsikiliza jinsi anavyoenda. Umesikia anakuuliza ulikuwa na wachumba wangapi, ulikuwa na mabwana wangapi, au ulikuwa na mahusiano ya watu wangapi, ndio anakuuliza ili akusikie jinsi kama hii njia kweli ni sahihi au hii njia ni nyoke niamshe. So unakutana kama wewe una akili unaanza kulopoka unaanza kusema mimi nilikuwa hivi na hivi na hivi. Hata hiyo simu anafikaje anaikata. Unaona ule mtu mbona ameamsha vipi? Flora Pendo na kamera yuko unashona kumuhenda mimi kwa ukuri koza ashobora kutagukunza sindabishigikira kabisa. Mkubali kwanza mkubaliane yale ni mahusiano sio ndoa. Haiwezekani unamwambia vyote vya kwako jinsi ulivyo. Kuna vingine unajibakizia wewe kama unakuwa navyo. Ukasikia? Anakuzika navyo. Kuna vingine mnaambizana ukweli. Vingine ni siri yako ndio. Unakuwa navyo kaburi. Flora kugire. Soma mzazi yule. Umuhungu atira mugajere rero nero kuva muri relationship. Ati mugabo ikibazo cyari jewe kabisa naramubwira amajambo menshi cyane sinaboneka na tuvuganye kugenda naramubesha tindabyagira umuhungu avamo aranduha arampeba bari kimutavugisha ukuri mu gihe ari mwebwe abakobwa ikibazo kiba cyaravuye ko
relationship jewe ukwanze wavuze sindabisupporting cause bigaruka hahandi winjiye muri serious relationship utegerezwa kugurukira uwo muri kumwe kurya nyene abafollowing ya episode yani mani bahezagira so kubera ko nubundi buzima kandi uwo muntu muzabana ubuzima bwawe bwose. How do you know that? Nivyo none what's the point ya kuingia kwenye relationship kama unajua kama huo mtu hata kwa kwako, what's the point? Ndio maana unakuwa na ile checklist ya kuangalia hii relationship niko emo iko healthy au haiko healthy, then una decide kutokea hapo. Yes, but the point she say haja yavuze ngo utegerezwa kugira ntushobora kumurugirikira the first day iyo ndaye supporting 100%. Aho na supporting ni haja yavuze ngo kumubesha ivyo sindabishigikiye kweli. Ntushobora kubana n'umuntu uzi kuri 100% sure kubakira urukundo rwawe ruhagaze kumubesha. Oya, kubera ko uwo muntu ntuzomubesha ubuzima bwawe bwose, kandi ni wamubesha akazo discoveringa ko wamubesha akazo bitahura mu nyuma ko wamubeshe bizoba ari ngorane nini. Niho hahandi uzosanga urugo rusambutse. Urugo rugasambuka kubera ko urukundo rwanyu rwari rwubakiye kububeshi. So nicho gituma rero hapo kwanza kama vile amevyosema vingine ni kweli, vingine mimi sivinani siviungi mkono. Amesema inabidi uwe unamfungukia kila kitu, uwe mkweli na muwazi. Ni kweli unaweza kuwa mkweli na uwazi kwa yule mtu, umenielewa? Lakini jua yule mtu usimwamini 100%. Kuna zingine 10 au 20 unajiachia mwenyewe. Yes, I agree. So kila kitu kuna vitu vingine huwezi kumwambia unanyoka moja kwa moja, unamwambia baby nimefanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Yule sipo mako mzazi anaweza kusamea straight away. Ndio maana nakwambia kabla hujajoroka unasema kila kitu, una check na ile checklist. Huyu mtu kweli ni yule yuko serious na kucommit relationship, kwa sababu mtu akikuwa serious atakutunzia siri, na hata kama mropokee umwambie karikwenda karirudi, mkifika kwa ile sehemu ya kuachana atakufichia siri. Lakini kama ni yule anaropoka tu anasema huyu mtu sina lengo lolote la kuwa naye, usifunguke. Na tena utaviona wapi? Kupitia kwenye mahusiano, jinsi mnaongea ndio jinsi utajua kama huyu mtu kweli yuko serious au haiko serious. Kwa hiyo kimbia kama unamuona ameshaharibika ndugu yangu. Sasa wewe kama nani sasa? Mimi siko against. Ulimwengu sasa umeshaharibika. Ulimwengu umeshaharibika, lakini mtu angali watu Mungu anaangalia. Miaka 7 mnavunja. Abantu bandika muri comment bategeka kuko babibona. Cyagata tunateye umukobwa naho yoba yumva ko ari ready kuba yoronka umuntu baba muri relationship, naho bayumva ko ari ready kuba yogenda kurongorwa. Urinze umubaza. Si umuntu aje kukudatinga kubajije. Byo ko turaba friend turabagenzi nkakubaza ati Flora urumva ko ukuze hageze ko woja kubaka, kenshi mukunda guharira ngo yango ndacaje ubukumi. Uri nzona umuntu aje ejo woca wemera kubera ki mutemera ko ndi ready ndiko I'm single and searching. Kubera kenshi batademera. Unataka kuanza? Anza. Wani icyambere nuko urinze umubarira ati yes ndi ready. Icyambere bacha bagutakinga advantage, bacha bakubona yuko wasaze washushe umuriro ugeze urumeya bwaye. So icyo ni cyambere nje gitimo cyuvuga ngomba kwinjoyinga ubukumi. Ariko hariho nabandi nk'akaroro nka jewe sinigeze ninjoyinga muri Afrika. Nashitse ngaha ka makeup niki so kubwivyo kandi ngaha ntabwo ijya ntuzenya yo crushinga kurongorwa. So uri umuntu wikundira karaha rero on your own ucumanza ugatekinga time. Ababesha hari ababe nibyo ndiko ndakubwira igituma ubukumi bwanje kandi atari ukuri avuga ati hamwe n'uruwoza. Nicyo gituma ndakubwira. Akubwire nta office ukabwiza umuntu ukora ati je ndi ariko mu searching ndiko ndaronda. Ariko bivana n'umuntu umukobwa murondera urarondegwa. Nijwe no muri Afrika nicyo gituma umukobwa ntarondera nibyo. Ariko hari ko umukobwa ashobora kwigira ready kugira ngo uri ko ararondera. Kwigira ready ni haja none n'umuntu ubona ko tugiye Singapore turabe turi ready.
kugira ubone ko umukobwa ari ready the outfit zirachangingwa imvugo irachanginga n'ingendo igachanginga ariko nyene ugiye kutubaza obviously turakubwira we not ready kubera bivanye na way watubajijemo Flora tubwire kubera iki umukobwa adashobora kubwiza umuhungu ukuri abahungu bakundanye bagahebana how many boys niza kufanazo relationship boyfriend wawe kandi biri serious arinza kubaza nuko turi in a serious relationship n'abantu bangahe mwakundanye mbere mu gihe ari batanu ntumubwiza ukuri umubwira ngo yari umwe nawe nyene ngo yabaho interstate icyambere azi umugenzi wanje ngaha Loveness yabivuze abakobwa turarondegwa ntiturondera so kubwivyo iyo maze kurondegwa n'abahungu batanu abo bose bakaguheba kandi bose bukamwaragiye relationship kandi mwaragiye muri ni wowe ufise gasolo so icyambere oya nukuri oya nawe niwishire mu mijyako zenya yawe ufise uri umukobwa urarondegwa uri mwiza ndi mwiza ntimubona ko ndi mwiza so urarondegwa so kubwivyo iyo umuhungu aje kukurondera ukamwemerera ubwa mbere uwa mbere araje murahebanye wa kabiri araje yesi babiri muri serious nyene mbere n'inshuti n'abagenzi bakabimenya ko muri relationship mugahebana uwa gatatu akaza uwa kane akaza uwa gatanu my friend ni wewe canke ni bene mu yandi majambo bisobanura ni wewe ufise ingora apana uca winyegeza ntuvuga uko uca urondera ahantu kwanza ukagira icyo bita evaluation reflection kwa mimi ya wavulana ambao mlishika kwenye mahusiano inatokana umesikia kuna watu ambao wako tofauti kuna wale ambao wanaweza wakaingia kwenye mahusiano akaongea na mtu mmoja mwishowe wakachukuana wakaenda kuishi pamoja lakini kuna wengine kama mtu anaweza kuwa na mahusiano 10 au 20 yote yanavunjika na wote ni wachumba walikuwa wanania moja kumuoa tena wako serious it depends kuna watu hauwezi kujua tatizo ni la yule msichana kuna wengine unakutana ni wavulana hauwezi kujua lakini kambi moja wameachana kwa kitu unaweza kusema hivi huyu mtu kwa nje unamwona ni mzuri you know kwa mfano kwa nje unamwona ni mzuri lakini kwa ndani sasa kwa nini usiseme ukweli hapana hauwezi kusema ukweli kwa sababu kama uko kwenye mahusiano zile siri za yule mtu hauwezi kwenda kumwambia kama vimeshaisha wewe bituni na yule mtu haiwezekani uende kumwambia mtu mwingine ile ilikuwa ni wewe bituni wewe na yule mwingine lakini ukienda kwenye mahusiano mwingine anzisha vile ambavyo na yule mtu na ndio maana hata tukua kwenye urafiki bora tuambia tuseme ukweli unaona kwenye urafiki sasa kwa nini usimwambie ukweli wote no ukweli wote dipana namwambia ukweli kuhusiana na wewe mwenyewe usiende kumwambia ukweli wote kuhusiana na ule mtu na vipi akikuuliza sasa akiniuliza utamwambiaje utamdanganya utamwambia mimi naweza kumwambia hivi kweli tuendelee na mambo yetu mimi na wewe ya wewe mwingine hayafanyaje hayausiani umesikia pita unaweza kumwambia ukweli mimi unaweza kumwambia ukweli lakini unaweza kumwambia nilikuwa kwenye mahusiano na watu 5 lakini siwezi kukwambia huyu tumeachana na kwa nini kalikwenda kalirudi kwa hiyo ni siri yangu na yeye lakini niliwahi kuwa kwenye 5 relationship hiyo hainani hapana kama ni mtu anakupenda atastay kama ni mtu anakupenda ana mapenzi yale ya dhati atabaki pale na tena atakupenda lakini ukisema unamdanganya tumepewa akili ya kuna hii ndio maana Mungu alitupa nini akili kama nyoka kubanua mabaya na mema ya mwisho ninyi wasichana hampendaji kusemesha ukweli kuhusu bei ya mavazi yenu kwa $10 umeona hiyo hii sio $10 hii ni 50 wale mnasema uongo kuhusu ya mavazi cha kwanza kuna watu wanapenda kujiweka juu wana hali ya chini lakini wanapewa vyeo wanataka kula inatokana na mtu jinsi alivyoumbwa kwa mfano mimi ukija kuniuliza
Love, hiyo jambo umenunua ngapi? Nakwambia rafiki yangu, ni shop hii na hii na hii. Nenda kajiulize bei mwenyewe. Maana kuna wakati mwingine ukisema ukweli, kwa mfano hii sketi, nakwambia nimenunua $100. Ukaiangalia kwanza kuanzia chini. Hii ya $100 kweli. Umesikia? Wewe mwenyewe akili yako inaweza kukuambia ukweli. Huyu mtu yuko ananidanganya. Ukaona kweli hii quality kweli inafanana na $100. Lakini mara nyingi wasichana hatutaki kujiweka chini, unajua? Ni kwa sababu umesikia hatutaki kuwa chini. Hatutaki kuwa vya urahisi. Tunajiweka expensive au si? Hii mpunzu mwambaye canke ibirayi. Agaciro. Ariko at the same time I agree what she said. Ngenda shigikira ivyiyumviro vyiwe. Kubera abakobwa turatandukanye. Nico kimwe n'abagabo. Isa abakobwa gusa n'abagabo gaho. Barishira he. Usanga umugabo yaguze agasuti mbehe ahandi ni he. Wapi kwenye ile shop ya wanaume? Ndayibagiye. Waidi asante. Waguze agasuti basize kuri seyo. Muri wide. Aho nyene muri wide wahatoye. Achakubwira nyene be. Akachakubwira ngo yayiguriye. What's the expensive one? Maya. Aho nyene ngo yayikuriye muri Maya. Maya urazintuze n'amatage yaho yarabivuga. So is the same as the ladies. Twagiye muri ntuzenya La Visa niho badandaza utunecklace turi cheap. Naraka necklace namba. Muri La Visa acha kubwira ngo yayikuye muri Maya. Changa muri ntuzenya. What's the other one? Micho, is that Micho or something? The other Shield. Yeah, Shield sells very expensive necklaces. I'm gonna come na origin. Fake. So, ariko ngivyo. Ndabona na debate yawe ko hapatura. Sawa, nashimiye cyane bakobwa beza Flora na Loveness mwakoze ukanya muduhaye. Namwe turabashimiye. Tugize ikiganiro cyiza kandi ndizera ko n'ikindi gihe muzogaruka. Abantu batashoboye kugira bacose ngo bakimare byukuri bahombe. Mutange comment, mukore subscribe, mwandike ivyiyumviro byanyu. Aba bakobwa bazoza muri comment nabo nyene babishure, tuvugane nabo babishure hanyuma dukomereza aho dukora n'ibindi biganiro byiza biryoshe bica ku rubuga rwacu rwa The Story Room TV. Murakoze, Imana ibaheza. Bye.